nĩ ceceni ya Inooro TV. Inooro miaraho. The highest score this year was 428 marks. 428 marks is the highest score for this year. Minister Mashagu kwanirira magmirira ma igeranio cia KCP ciiko cia wici wa igeranio ikinyihana gikiro. Thirikari kugathiriria arutani na arangeri aria marahothire mioyo yao kugitira kigeranio. Ugwiri wa maimirira ma igeranio cia KCP kunyita thinga matura-ini. Na andu eri ni makuite iturire ya Changalawe Laikipia thutha wa guthiririo ni kiguo kia rui rwa Loisokut. Our farmers will never again be able to get AI services for these sex semen at the very exorbitant prices of the 7,000 that they are getting it from. But just like we committed, we will be able to get it to the market at a cost that is below 3,000. Na thirikari kuga ni kugwithia thogora wa mbeu cia AI niguo kuhura njeki urimi wa mahiu. Nwega muno ni undu wa guthina mbere gwikarania na ithui thiini wa Inooro TV na kanika hinda ya guthomera mohoro maitu na njira daya ma Inooro miaraho ya umuthi ni tariki 23 mweri uyu wa 11 mwaka wa 2023 ni muthenya uria kigeranio gia KCP kianireirwo muthenya wa umuthi na tuko twinandikitwo mohoro kundu gutiganite nigetha tukumenyithie uria kurathie na nginyagia uhoro wa maimirira macio na nigwenda aikorwo wina mwana waku kinyitie max icio ciako cia tamagana manoguo ututumire namba itu SMS ku thini wa studio ni 22 ni turatanya kwaraniria na marikto mohoro gwitwo wagwa mwagira we thukuru-ini wa Riara Springs kule Imara Daima nigetha tumenyithie uhoro wa murutu uria wikite wega muno kigeranio giki mwaka uyu uria wina max magana mana ma 28 maimirira mandikirwo kana marekereirio hau gabere ni minister wa githomo Ezekiel Mashagu. Marikto mohoro ngi ogwitwo Bonithuku ari kule mwena wa Kirinyaga na turatanya gukorwo tukiranĩria na mundu ogwitwo Charles Gekugari kule mwena wa Kiambu acio nandikitwo mohoro kundu gutiganite nigetha makorwo makirania na ithuĩ nigetha matumenyithie uria kuhana na uhoro ucio wa ukungwiri wa maimirira maya ma kigeranio gia KCP na ndirakora turatũkintania na marikto mohoro ogwitwo Wagui wa Mwangi ari cukuru-ini witagwo Riara Springs kuria mwena wa Imara Daima na wakomire tweharirie kunyitanira na mundu ucio gwitwo Wagui wa Mwangi na andikitwo mohoro kundu matiganite reke ni tugukorwo tukiaraniria no nigetha matumenyithie uria kuhana no tugithina na mbere na mohoro mane ati maimirira magithika na mbere ni ati hari arutwo milioni 1.4 aria maramenya maimirira mao ma KCP umuthi hari na arutwo 9,000 aria matanahota gwika kigeranio giki. Minister wa githomo Ezekiel Mashagu ona kuhana uguo no augite ati arutwo aya ni mekuheo mweke wa gwika kigeranio kia mwanya mweri wa mbere wa mwaka twerekeire niguo mahote guthie secondary. Itanya ria thirikari ni gutigirira ati arutwo othe a cukuru cia muthingi ni mathie secondary na gicunji kia 100%. Those who were not able to sit the examination is 9,354 candidates, and we have given the opportunity to sit for an examination in January so that they can also be able to join Form 1. Na tukithina mbere na mohoro ma maitu ni ati
murutwo kana kurekererio kwa mamirira ma kigeranio gya KCP mwaka uyu ni gwikirite gaturumo kigeranio gya KCP kiria arutwo makoretwo magika kwa ihinda ria miaka 38 mihituku akirekeria mamirira maya minister wa githomo no agathiririe ari othe makoretwo makinyita itemi riao hari kutigirira ati igeranio ici ni ciakinyirira kuma riria cianjiririo mwaka wa mbere kana ciakirwo mwaka wa mbere mwaka-ini wa 1985. Privileged to be the one at the apex of the transition point from the KCPE examination to the Kenya Primary School Examination Assessment, which has been conducted in 2023. This story of the end of KCPE will not be complete, therefore, if I do not individually mention some of the special groups of people that have been part of the successes, highs and lows of the examinations that have often sparked wide celebrations in many parts of the country, celebrations that we are all but bringing to an end this year. The 4 presidents of Kenya, whose governments steer the implementation of the KCPE, our indefatigable primary school teachers, both in private and public schools, who have year after year prepared our candidates for the KCPE examinations. Na no turathi na mbere na gutanya kwaranira na ndiki aitu amohoro kundu gutiganite nigetha matumenyithie uria kurathi na mbere makiria uhoro wigie ukungwiri uria unyitete thinga thukuru-ini citiganite na nithutha maimirira ma makigeranio gya KCP kurekererio muthenya wa muthi na ndirakwira ati thiini wa arutwo aria othe marekire kigerio giki arutwo makiria ma 8,000 nio marakinyitie max 400 guthie na iguru thiguku bururi-ini hari arutwo ciothe marekire kigeranio kiu na nitugukorwo tukirora uhoro wa maimirira macio no tugunda kwira turatanya kwaranira na ndiki aitu horo kundu gutiganite twina mundu gutwo Boni Thuku cio tukotukanania nake thutha kahinda gatari kuraya twina mundu gutwo Charles Gikuga wa Kariuki nake ni ukorwo gitumenyithia kure mwena wa Kiambu nako kuhana atia na kundu gutiganite na ni ndakwira ni tugukorwo tukiranĩria na mwandĩki wa mohoro ugwitwo Wangui wa Mwangi na rekenya betrore murutwo uria wikite wega kigeranio gya KCP mwaka uyu aranyitite max 428 na kenera maimirira maya minister wa githomo Ezekiel Machogu augite arutwo aria manyitite max 400 kwambatira mwaka uyu ni maikũrũkĩte gũkĩringithanio na mwaka mũhĩtũku wa ucio ũrathirire wa 2022 amu mwaka ucio arutwo aria mari 9,400 no mwaka uyu ni arutwo 8,500. Jega wa Boy mwandĩki wa mohoro ari na ũhoro ũcio makĩria. Gatagati ka arutwo milioni 1.4 aria maikarire kigeranio gya KCPE mwaka wa 2023 arutwo 720 no 1,548 marari mwana na 685 na 17 ni iretu na marekagira kigeranio giki ceceni-ini 28 na 533 murutwo wa mbere anyitite maxi 428 na aria manyitite maxi 400 kwambatira ni arutwo 8,000 na 523 ona gutuika muigana wao ni wikurukite ukiringithanio na mwaka muhituku wa 2022 amu mwaka ucio mari arutwo 9,443. This year was 428 marks. 428 marks is the highest score for this year. I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 KCPE examination remained high. Only 2 candidates out of the total 1,406,557 were involved in examination malpractices during the 2023 KCPE examination. Aria manyitete gatagati ka maxi 300 na 399 ni arutwo 352 na 782 na waria mena maxi gatagati ka 200 na maxi 299 ni arutwo 658 na 278. Aria mena gatagati ka maxi 100 na 199 ni arutwo 383 na 25. Aria manyitite gatagati ka maxi 1 na maxi 99 ni arutwo 2,060. The performance of candidates in each and every subject was as follows.
the two papers, English language and Kenyan Sign Language. Composition recorded an improvement in performance in the year 2023 compared with the year 2022, while 8 other papers, English composition, Kiswahili Insa, Kenya Sign Language, Mathematics, Science, Social Studies, and Religious Education, recorded a slight drop in performance in the year 2023 compared to the year 2022. Kaunti ashiria airetu kaunti ya Machakos, Makueni, Isiolo, Garissa, Turkana na Ige. Kaunti ta Garissa, Turkana, Kwale, Kilifi nicio cina arutwo aria aige mena makiria ma miaka 18 guthie na iguru. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Jenga Wabui. Ni wega muno Jenga wa Wabui kukwiri ni unyitete thinga cukuru ni tiganite thutha maimirira ma igeranio kurekererio na mwarikito wa mohoro gwitwo Wangui wa Mwangi ari cukuru ni wa Riara Springs Imadaima uria urutete murutwo nguthi na ndio twitene nake na njira ya imwe kwa imwe nigetha atumenyithie uria kuhana Wangui wa Mwangi ni njira kwiga standby muno twirene atia kuhana na makiria uhoro ucio murutwo ucio wa korwo agitongoria bururi mugima wa Kenya. Thank you muno Njoroge wa Githiji otogo watariria mwiroreri turi guku thukuru-ini wa Riara Springs Academy itora-ini ria Imadaima kuria kwena murutwo uria wikite wega muno ari na max 428 ni tugukorwo tukiaraniria nake hamwe na aciari ake nigetha magitwire muthenya wa umuthi marakigua ati karibu sana Inooro TV. Unaweza tueleza unajihisi namna gani kwa leo ni wewe umeongoza katika mtihani wa KCPE? Nimefurahi sana. Sikutarajia hii vile hii success nimepata, and I like to nataka kushukuru Mungu kwa hii kufuzu kwangu na yani asante sana, nimemshukuru sana. Labda unaweza tueleza katika masomo yako ulitarajia itaweza kuwa hivi ama performance yako shule imekwaje? Sikutarajia hivi, na kwa kuwa wanapunguza alama, nilikuwa natarajia pali inafikia hapo 410 400 hapo, lakini imenishangaza sana. Labda unaweza tueleza shule ya upili ambayo unapania kuenda na labda masomo yako ya baadaye ungetaka kufuata mkondo gani? Nilikuwa ningetamani kuenda Mangu High, na baadaye badala kufanya form 4 ningetaka kuwa software engineer. Haya, Njoroge no tugukorwo tukiaraniria na mwarimu wa thukuru uyu nigetha korwo agitwira ota thukuru hihi maraigua atia gukorwo ati niyo mari no tongoria wa kigeranio giki gia KCPE. Karibu sana Inooro TV. Asante. Naitwa John Mureithi, mimi ndiye mwalimu mkuu wa hii shule na tunasikia kubarikiwa na kuinuliwa sana kupata sisi ndio tuna mwanafunzi bora zaidi katika nchi yetu. Apart from huyu mwanafunzi number 1, shule yenu in general imekuwa na matokeo yanayokaa na yamekaaje? Kila mwaka shule yetu imekuwa ikifanya vizuri sana. Tukiwa na averages over 380 with majority of our students being over 400, na hata saa hii by the time we saw this one we had seen 29 over 400 and majority of the others are between 350 and 399. Yes. Kulingana na vile jia mutafika mahali mmefika leo ama matumaini yenu ilikuwa namna gani? Tulitarajia ya kwamba tutafanya vizuri sana. Na wanafunzi ni wengi Kenya. Huwezi fikiria inawezekana kila wakati. Lakini tulikuwa tunajua hata kama kutakuwa na wa kwanza, wetu atakuwa kati yao. Ndagwaga jogo no gwo maundu mahana guku thukuru-ini wa Riara Springs Academy guku no gukungwira makiugati ona korwo nio mari na murutwo wa mbere mari na arutwo age gakundi mari nao makinyetie 400 na ni maragikena na magakiuga ati ni maumirira mamagegetie na ona gutuika ni marakirutite wira no tugugithie na mbere gukinyitanira nao na gukimenya uria acio age arutwo magikite kuma guku thukuru-ini wa Riara Springs Academy itora-ini ria Imadaima. Ritoria kwa Wangui wa Mwangi.
wega muno wangoi wa magimari kitwa mohoro we thukuru-ini cio wa Riera Springs Academy kuria kurutite murutwo uria utongoretie kigeranio kiu gia KCP kia mwaka uyu no tuko tukarania na ndikitwo mohoro matiganite nigetha na matumenyithie kuria mari megukorwo kana kuu na kuo marakongeira na njira ihana atia niguo tabetu ikire tugicokereria tuni maingi muno tukuhaririirie ino mohoro ma maito ma Inooro miaraho. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709767000. That is 0709767000. Igro tulia hotani agereno ya wakanyuba affordable na kahinda kama ya kaitano nituhotete kuhe andu makiria magana mugwanja nyumba mwena wa Kiambu Road na mwena wa Rwaka. Twina nyumba ndeku iria no kuingira 2 bedroom turakwambiriria na 4 million na 3 bedroom tugakuhe na 5.5 million. Rwaka 2 bedroom ni 5.5 million na 3 bedroom ni 7 million. Twina mifango ingi ya gutigirira mundu wothe niagira nyumba iria etagwo rent to own. No ulihe deposit ya 1 million na balance ulihe na miaka mugwanja. Interest ni 1% per month reducing balance. No wigire mfango-ini wa iria irathi na mbere gwakwo na uhonokie ciringi milioni 2. Kwa uhoro makiria na utuhurire thimu namba 0785 333 440. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yuikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Wajoeli nini urathekerera taitu ciakwa ikiura? Ndakwirire kuigithia ng'ondu ni Brico Home. Ni hokeku na bei ni facility. Ta Christmas ino ri wagura mugunda marakuhe mburi me. Na ici cietagwo shopping voucher kinya gift hampers. Jetagwo Paul Waiganjo early Christmas offer na Brico Homes Limited. Twina broti guku mwena wa Ruiru East Kamakis na thogora wa 750 matu 300 na Joska Mala 480. Payment plan up to 6 months. Kwa uhoro makeria tuhurire thimu namba 0721 077 077 kana utosherere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kurigania na TRM. Nongenda rwimbo rwa mwaka wa revival ruingire thiini wa thimu yaku urahinya *811 344 hash ukegwatira rugambi ruru thiini wa thimu yaku no ririkane Inooro ni mucii wa aini othe. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana sana sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league kwa league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams.
ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% bet boost. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Murimu wa cancer urehagwo niki? Hihi ni kuri kihonia? 50% of cancer treatment is information. Inamo marihima urigiti mahiana atia? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. No ukoro wina murimu uyu kana ukarigitwo no kaona murimu wa cancer. My hair has gone, my nails, even the feet, they are all black. Ni dereti ya cancer. Ine wa The Big Conversation mweri uyu. Imwe kwa imwe. Kugerera njira ciothe cia umemerekia cia Royal Media Services. Muthenya wa gatatu tariki 29 wa 11 mwaka uyu. Kwambiriria thinacara cia hwaini nginya thaa 4 cia utuku. Turarongoreria uhoro wa protein energy malnutrition na niho kaingĩ tũgũkora mũrimũ ũcio wa gweta wa kwa cioko. Tigĩrĩra atĩ ndacokerania family yakwa yothe na we hatirĩ handũ na ha ũkũngirĩrĩria gwĩka ũguo ndĩreka. Ndutokĩra ndutainama ndutaikĩria mahuti nduta Muthenya wa Jumamothi tariki 25 mweri wa 11 mwaka uyu ira ciothe cierekeire mukawa-ini wi ngumo wa White Ball Hotel Nyali Mombasa. Guku nikuo mwago wa ngogoyo ugakorwo gitatira na rwimbo tu. Ukocemania na inie ngogoyo wa homo maige Timo na Boru Wangari wa Kabera na JB Maina nake DJ McGeorge akuhe mutukanio wa nyimbo cia ngogoyo uigwe wega. Oho ni ugacemania na mbutu ya memerekia Inooro FM matongoretio ni gavana wa ngogoyo Kamau wa Kang'ethe, Benjamin Wangari, Njuguna wa Irimu, Wambui wa Githongo na Wanjiko wa Gitonga. MC wa igongona riri ni Karwimbo Mokorino. Mwagoyo ukambiriria thinacara cia hwaini tuthie na mbere mpaka te ukatukerure na tukundanire ngogoyo twi hamwe. White Ball Hotel Nyali Mombasa. Inooro shesheni hakuhe nawe. Kaina ko kari mukohe gai. Kwe maundu maingĩ na ningebatara. Hihi no ukuhigia karia gatoi? Nguonaga ngoro yakwa gacaca muka muno. We ndungiona shosho aragũikia mũtego-inĩ. Shosho anyendete muno. So where he's Zula. Kiorenda. Wendo naguo nĩ mũritũ. Don't you dare touch. Akũrĩte agĩciragia mami nĩwe nyina. Nĩ rũgano rwa gũtuĩkania ngoro. Hunga nyumba tuguthiku. I don't care. Idagariende. Toti hanagirana rwa. Tutirekagirana. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Muno nendo wa guthina mbere gwikarania na ithe urathina mbere kurera mohoro ma maitu ma Inooro meraho ya umuthi muthenya uria gukegeranio gya KCP kirekerero tuguthina mbere na kwarania na dikyo ya mohoro kundu matiganite nigetha matumenyithira kurathina mbere tuguthina mbere na mohoro magine ati andu eri ni makuite mwena wa Laikipia kumana na mbura nene ya Elino ile rathina mbere na kura kuratika maratheririo ni mai ma rwiro wa Laisokut mwena wa Doldol Laikipia ya rugongo magietha makenja muthanga kumirumirira mutino uyu aikari agiciko kiru ni moritio metheme na mihango yothe ikwaniria na rwiro wa Laisokut kuona ati ni rihurite muno na ni ugwati kuri muingi. Mimi ningetaka kuomba watu wetu, hata kama tunatafuta pesa, pia tuangalie uhai ni muhimu sana. Kwa sababu kama lori kama ile pale ambayo imebebwa na maji, ni vijana walikuwa tu wakitafuta riziki, lakini maji nayo ikawazomba wakaweza
Thirikari kuhitukira ministry ya urimi yanirire ati thogora wa mbegu cia AI ni ugukorwo kigwa kuma ciringi 7,000 nginyagia ciringi 3,000 akiaria igongona-ini ria kuhumba thumbi thukuru-ini arutwo thumbi thukuru-ini wa Ahiti Domba kaunti-ini ya Kirinyaga. Minister wa urimi Mithika Linturi augite thirikari ni irutire kunyitirira arimi niguo kuongerera magetha. Uhoro turaheo ni marikito wa mohoro kuma mwena ucio Boni wa Thuku. Hindi ya igongona ria kuhumba thumbi arutwo mathomo ma urimi wa mahiu thukuru-ini wa Ahiti Domba kaunti-ini ya Kirinyaga, Minister wa urimi Mithika Linturi augite ati thogora wa mbegu cia AI ni ugukorwo giikurukio niguo kuhura njeki arimi a ng'ombe. Linturi augite ati kwambiriria mwaka ukite thogora wa mbegu uthuranire cia ng'ombe ni ugukorwo gicoka thi kuma ciringi 7,000 nginyagia ciringi 3,000. Our farmers will never again be able to get AI services for these sex semen at the very exorbitant prices of the 7,000 that they are getting it from. But just like we committed, we will be able to get it to the market at a cost that is below 3,000. That's what I'm working on, and we'll be able to tell the country at what price we will be able to serve our animals with sex semen. Linturi augite ati mubango ni ugutigirira ati arimi ni mongerera gikiro kia iria na njira ya gukorwo na mahiu mega, guku akiranira ati thirikari ni gukorwo ikigurira arimi mbembe na thogora wa ciringi 4,000. But please, you don't have to lose any money by allowing any broker or any profiteer to take your maize at a price less than 4,000, because the government has set a price of 4,000 and has put in money to ensure that our farmers are not exploited. Senator wa Kirinyaga na uria niwe muikariri gitu wa kamiti ya urimi bunge-ini ya James Kamau Mrango, na uria muma na minister ni atugiritie mubango uyu akiuga ati riu ni mahuthirie murigo na ni mekwamukira mbegu cia gikiro kia iguru cia ng'ombe. Mbegu 60 no plani gukorwo na mbegu njega ng'ombe ya gukama na koguo tondu ni December gukorwo no kuni muno tokirinya Githeri nya county iringi undu ucio ngikuo na mbegu nginya cia mburi ni undu ara marari mamburi iria ya mburi ni moini rega muno ni undu wa lactose rikoragwo nini ni rega na ciana ona cio ri wiko na marenda na tukwambiria gwika artificial insemination ya mburi ona cio iria tarekagwo mbere. Hando-ini ha Inooro TV kuma Ahiti Domba Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni wa Thuku. Nĩwega mũno Boni wa Thuku. Mafundi 300 arĩa marĩ na kothi cia moko no matirĩ na certificate cia kuonania wĩra ũrĩa mangĩruta kuma Teto kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ magunĩkĩte na gĩthomo kĩrĩa kĩrehetwo nĩ wabici ya mũmbunge wa Teto Joyfrey Wadeto ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa thirikari rwa kũheana gĩthomo kĩa ũthundũri. Mwandĩki wa mohoro kuma mwena wa Nyeri nĩ Matiri Munene na rĩna ũhoro ũcio makĩria. Shukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Teto turacemania na mafundi aya kuma matura matiganĩte ma gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge marĩ kĩrathi. Marehetwo haha kugerera mũbango wa mũmbunge Joyfrey Wadeto kumahotithia kũgĩa na certificate ingĩmaheithia mawĩra. Na nĩ agũteithĩrĩria andũ arĩa makoragwo na kothi ta cia mĩako, andũ a gũthondeka maĩ plumbing, andũ a tiling a gwĩkĩra tairo, andũ gwĩkĩra mabati na kothi nyingĩ kinya kuhaka rangi painting. Ũgĩkinya December makorwo nĩ mekũgwetera certificate ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩ-raise their self esteem na makorwo magikorwo mena wagĩrĩru thĩinĩ wa industry. Mafundi aya magatarĩria moritũ marĩa matũnganaga namo na oho nginya mĩeke ĩrĩa makoragwo makiumwo nĩ kwaga maratathi ma kuonania mawĩra marĩa mathomeire. Tukoria wĩra kũndũ kũraikio tenda ũgaikia tenda ũkahĩtũka maũndũ mothe ma quotation na maũndũ marĩa mangĩ mothe ugetio kindu gitagwo haria mwisho certificate nduri mundu akaugaga we ni civil engineer no agacoka gukora kuria ground arahuthira technology ya kuria we winayo koguo iratathi ni important muno. No riu arutani kuma ruhonge rwa arutani wa thirikari rwa National Industrial Training Authority makauga marenda kuhe mafundi ya certificate cia kuonania wĩra wao thutha wa kumathorima. Anake arĩa nini megũkũ mena makothi mawĩra macio marethwo na kũnjare etio megũgithie
no mundu tare certificate ona angikorwo wira ndari hindi agi convince mumwandiki ati ni wira to ndari na kindu kiramurugamirira. Mubango uyu utanyitwo guteithia mafundi aya kuruta wira na honge cia thirikari na oho nginya kugia mieke ya mawira nja ya bururi, kuona riu nimekugia na maratathi magukindira umenyo wao. Handu-ini ha Inooro TV de county-ini ya Nyeri, njitagwo Martin Munene. Kamano Martin Munene ni undu wa riboti iyo yaku. Ofitha a ruhonge rwa kuhurana na ungumania guku bururi-ini EACC mambite kambi kaunti-ini ya Murang'a kuria marathomithia aruti a wira a thirikari ya kaunti na mbunge ya Murang'a njira cia kurua na ungumania. Mamwe ma maria ofitha aya a wira wa muingi marathomithio ni kwarira mitaratara ya guthinga mahoro maria mangicungiriria ciiko cia ungumania na kura kwa mbeca cia muingi. Victor Kinuthia mwandiki wa kuma mwena ucio ari na horo cio makiria. Kuma muthenya wa ira, maabitha kuma ruhonge rwa kuhurana na ungumania bururi-ini EACC mambite hema kaunti-ini ya Murang'a. Icera riao guku ni gucemania na maabitha honge itiganite ya thirikari ya kaunti na mbunge ya kaunti. When we come here as EACC, we are coming here as partners. Because this scourge cannot be fought alone by the lead agency. Marathomithio ria mangiarira mitaratara ya uria mangithinga mahoro ma kuria mbeca cia muingi cingiurira. The fight against corruption achieves far-reaching impact when the leadership of an institution upholds the core values of good governance and is committed to transparency, integrity. Gavana Irogo Kang'ata hamwe na speaker bunge-ini ya Murang'a Johnson Mukuha makigathiriria ruhonge ruru na kwiranira kunyitanira nao niguo kuhurana na ungumania honge-ini itiganite mbeca itikore na ithie tabarira-ini cia uthii wa na mbere. Murang'a County government operates an open door policy. We believe we are operating a government that can be critiqued, that can be improved, and we do not have a monopoly of knowledge. We do not have a know-it-all attitude. We want our teams to be having their order papers on a template, not paperwork running around. We want to put our finance system in a way that at any one time an auditor comes, they can access an interface where they can get all the information. Kigomano giki gitabanitio kirita mehaririria ma muthi wa kuhurana na ungumania guku bururi-ini mabura maria magatabanirio kaunti-ini no ya Murang'a tariki 9 mweri ukite. We will examine the existing policies, guidelines, procedures and practices applied in operation of the county executive and assembly. Girifotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Nega muno Victor Kinuthia. Arume matanyihire 130 aria marikitie mathomo ma kurungiriria mitugo kuma marika mutondo-ini wa unyi wa njohi na uhuthiri wa dawa cia kulevya ni marikitie kurekererio kuma session ya kurigiriria mitugo ya Abadia All Kalau County ya Nyandarua. Igongona riri ni rihubetwo riri ni mutumia wa munini wa President Pastor Dorcas Rigathi uria ugathiririe tafarira ino na kuria ikundi cia makanitha na cia andu kiumbe na thirikari kunyitarira niguo tafarira ino ege na maciaro mega na ikinyire andu aingi. Peter Mwangi ni mwandiki wa mohoro kuma mwena ucio na ni aratariria. Nĩ ndũhiũ na gĩkeno kĩa makiria ma arũme 130 arĩa mateithĩtio kũrũngĩrĩria mĩtugo kumana na moritũ marĩa macemanĩtie namo ũnyui-inĩ wa njohi mũkĩrĩku na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Arĩa twaranĩirie nao nĩ magathĩrĩirie tabarĩra ĩno makiuga nĩ mehothete kũgarũrĩra amu gũtirĩ ũguni monete kumana na ũnyui ũcio wa njohi. Nilikuwa kwa darkness peke yangu, marafiki wakajaribu kunirudisha lakini Misri nikakataa. Safari bado tunaanza sasa. Tumeanza turudi pale mtaani, mama na vibarua bado hakuna, kila tunaweka tu Mungu mbele na kujikaza kisabuni. Ningerudishia mama shukrani kwa vyenye tumeenda hiyo rehab ya miezi 3. Naona tumereform na tumerudi laini kabisa. Aingĩ yao maugĩte no hathara na kuharana mĩciĩ ona gũtuĩka rĩu maugĩte marĩ thabarĩ-inĩ ya gũcokia rũĩ mũkaro. Nimeharibia familia, nilikuwa na bibi na mtoto walitoroka kwa sababu ya hii mambo ya pombe, sitimizi mambo ya nyumba.
wakuli vizuri. Turenda kuthie kahora tukimo empowerga niguo magithondeka indo icio ciendio makahota kuona mbeca iria mangihota kwanjiriria kwirugamirira. If it has not affected me, it has affected my brother. If it has not affected my brother, there is somebody in my family ambaye ana shida. So this is a collective program that all of us lazima tupigane nayo. Makiaria hindi igongona riu mutumia wa munini wa President Dorcas Rigathi na atongoria angi maugite ona gutuika no gukoretwo na mihinga muoroto wa tabarĩra yo ni urakinyanira o kahora. Undu wothe ukianjiriria andu ni makoragwo na nganja na andu aingi matieciragia uhoro ucio no uhoteke no kuringana na ungiona kioneki giaku nie njuga mundu akirumirire na wone kiroto kiu ni giakinyirana. We'll ask for a bigger budget to run such activities, and the outcome of what you've done is a true testament. Your approach is also rather very unique, because you are not only calling these people to know God, but you are also thinking on what they can do even after stopping the drinking and all that. Gukinyanirio kwa tabarĩra no ya kurungiria mitugo kuri andu aria maingirite mutondo-ini wa uhuthiri wa njohi na dawa cia kurebia ni undu urabatara unyitaniri wa anyiti itemi othe niguo kuhukia mutugo uyu. Ngiribota Inooro TV kuma Orkarau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Ni wega muno Peter Mwangi ni undu wa ripoti iyo yaku ikana muthenya wa muthi niguo kigeranio gia KCP gikurekagiririo na no kurathi na mbere na uhoro wa ukungwiri kundu gutiganite nigetha tuigue andu acio magithi na mbere na gukungwira kundu gutiganite ni tukwaritie tukaigua nginya kuria muruto atongoretie wa kufururi-ini akiariririo kana akiaririria na ithue na ndira twanyitania na marikto mohoro gwitwo Evans Asiba nigetha nake atumenyithie kuria ari kuhana atia no ndithuta twamba twikiria reke twambe twikirie nigetha tuka tunyitania na mundu gwitwo Evans Asiba nigetha nake atumenyithie kuria ari arutwo marathi na mbere atia na gukungwira we hari uri ndukinyandikira ndumiriri nguhi na baito SMS guku thiini wa studio ni 2288 tugucokereria thutha wa kahinda gatatu kuraya. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishingie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru editwo ria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Dizepeno no wegorere broti wegere pori Imara Lands tokureheire Achievers Gardens Naikuru broti shia 50/100 dakika 18 kuba town ya Naikuru hakuwe na Lake Nakuru Super Lodge along Nakuru Njoro Highway. My Vitima on site already your cash price 345,000 installment ne 395,000 deposit 60,000 balance on kila miezi 3 site visit ne Jumamothi Oka Rural Town Kakendo House 2nd floor office number 205 Vibone 0717 444 333 Imara Lands Shamba kwa wote title deed kwa wote.
Mortein Doom with its trusted formulation. It provides protection in seconds. So spread the Mortein Doom message of how we, you and I, can fight to end malaria. Mortein Doom, Kenya's #1 choice. The Harbourland Limited nĩ maragwĩta ũnyite itemi harĩ ũrĩmi mwena wa Malindi. Nĩ marĩ na project ĩretwo Zuri Farm ĩrĩa riganĩtie na project ya Galana Kulanu barabara-inĩ ya Salagate bypass. Magaĩte na acres harĩa ũrenderio kuma thogora wa ciringi 250 ũkĩrĩha cash. No ningĩ no ũrĩhe kahora kahora ũrĩhe ciringi 300. Tũhũrĩre thimũ 0707 177 177. Pato, sikiwale mamdenge wako washa settle. Tana unaona na madam. Acheza chini. Alright. Hi. Unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maitha game tuwa wekelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers mikibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Karania nithio ndakumenyithia na icon hindu antene na ithio na timuthenya umuthi niguo maimirira makigeranio gya KCP marekereirio ni minister wa githomo Ezekiel Mashogu na kwagituika mwiritu uria kana mwanake rotongoretie na max 248 ruko kwina kugweri kundu gutiganite guku bururi na ndenda gutwara imwe kumaginya kule county ya Naikuru tunyitane na mwandiki wa mohoro ugwitwa Evans Asiba nigetha tumenyithie na kukuhana atia. Evans Asiba, hebu tupashe ambayo amejiri baada ya matokeo ya mtihani wa kitaifa kutangazwa mapema leo. Na Mjoroge uliosema ni hakika kwamba hii leo matokeo haya yametoka, lakini Wakenya wakiwa wenyewe kusubiria kaunti ya Nakuru vile vile pia walikuwa katika hali hiyo hiyo ya kuhakikisha kwamba pengine niseme tu kwamba wanazidi kutuma na kujaribu kujua iwapo wangepata, lakini tuseme ni dakika 20 zilizopita au chini ya dakika 30 hivi wameanza kupata matokeo hayo. Lakini tulipo ni katika kaunti ndogo ya Gilgil katika shule hii ya St Peters, ambapo tutakuwa tukizungumza na walimu pamoja na wale wanafunzi ambao kwa sasa tayari washapata matokeo. Tuambie pengine dakika hizo au dakika zaidi ya za nzima wakisubiri kujua wamepata nini. Tuambie na vile vile pia ka shule ni vipi wanahisi. Mwalimu tu ukianza kwa kujitambulisha, pengine tuambie zaidi ya saa nzima au masaa mawili mmekuwa katika ile pilika kuhakikisha kwamba mmepata kujua mmefanya vipi na wengi mkituma matokeo hayaji. Hebu tuambie kufikia sasa hali vipi katika shule hii? Jitago Haron Karaja, munyenyi wa murugamiriri wa shukuru ya St Peter Gilgil. Netwamukira result citu cia ciana citu na mwana wa mbere na 423 guku gwitu no nduhio na gukena ni kuona muimira mau maitu ni tukenete ni undu unyitaniri warimu ona aciari na kwirutaniria kwa arutwo. Muimira ni macererwo, andu ingi ni megutinda magituma message thimu-ini na itiracoka. Gakorwo andu ingi ni makorwo na gweterera kuingi, ciana nyingi igakorwo ciena hamreirie muno ati muciari wothe na murutwo ni arenda kumenya uria ekite. Ukigeranio kia release gitigaikaraga muno niguo ciana cio cigatuika cia kuiganira igakena atari uhoro wa gweterera muno. Najua kwamba ilikuwa hamu wanafunzi, wazazi, wapo mlikuwa mnapokea simu zile za kutaka kujua lipi linaloendelea. Andu othe muimono uhoro wa gweterera na tukarigwo kai guthire atia. No uhoro cio wa gweterera ti mwega muno. Undu ona ingi ni magikinya handu nginya magakirwara metereire results. No ithio ni twakena ni undu wa results icio. Thank you muno. Tuje kwa kuweka mtakini pengine ukianza tu kwa kujitaja majina, tuambie pengine iwapo ushapata au hujapata matarajio yako yalikuwa yapi, na zaidi ya masaa mawili au 1.5 bado matokeo hayajafika kwa wengi kote nchini. Wewe kama mtahiniwa pengine unajihisi vipi? Maretwa jitagwo Purity Wairimu Gatimo na genete mono no sikuwa natarajia hii no genete mono. Sasa nitakuruhusu tumie Kiswahili pengine. Tuambie unahisi vipi sasa hivi safari ya miaka 8 katika shule ya msingi imekuwa vipi, ikiwapo unaweza tuambia, na vile vile pia sasa unasubiria kujiunga na shule za upili au shule ya upili
ambao unajitarajia kujiunga, na vile vile pia utakapo ukikamilisha kidato cha ni lipi unalotaka kufanya? Hii safari ya class 8 to be haikuwa rahisi, imekuwa ngumu, but I thank God ametufanyia vizuri, na sikuwa natarajia hii, nilikuwa natarajia kupita but si hivi. Na my dream school is Pangani Girls, na nikimaliza nataka kuwa gynecologist. Yeah. Asante. Iwapo tutapata mzazi mmoja pengine tu, njoo tuzungumze na wewe, usiwe kuogopa. Zaidi ya saa nzima ukisubiri kujua mwanako amepata vipi, ni ujumbe gani ulionao katika wizara husika masuala ya masomo na vile vile tu kwa serikali kwa jumla? Pengine lipi lifanywe kwa hili likarudia kufikia sasa? Kuna taarifa ambayo leo kwa kesho kwa pengine kuambia Wakenya ni sababu hii ndio tukachelewa pengine. Ningewaambia kwanza, ningewaambia wakati mwingine wakiwa na shinda kama hii, watu ambie mapema, sababu ni pesa mingi sana tumetumia tukijaribu kuangalia na bado hawajatujibu. So wakuwe wanatuambia kwa mapema, kama watuandae kwa mapema. Kwako mtoto wako alikuwa jina nani, na kufikia sasa bado mnasubiria au vipi? Jina ya mtoto wangu ni Courtney Mukuba, na I hope amefanya vizuri. Na tunatarajia akuwa amefanya vizuri. Basi mliosikia wote hawa watatu akiwemo pamoja na yule mtahiniwa wote akizungumza na kutuambia pengine hali ilivyokuwa katika kaunti hii ya Nakuru, shule hii ya msingi ya St. Peters, wakituambia pengine bado anasubiria wachache tayari washapata matokeo, wakilazimika kutumia mbinu mbadala ya kwa pengine moja kwa moja kutumia kwa ile kwa sio ile ya kawaida iliyokuwa ikitumika kutuma kwa tuseme kwamba ile index number kwa kodi ya shule, kodi ya mtihani. Lakini swala ambalo tutakuwa tukifuatilia mwisho wa siku kujua iwapo serikali itakuja peupe na kusema ni lipi lilofanyika au pengine ni mtindo anabadilisha, hata ni swala ambalo tutakuwa tukisubiria kujua. Kutoka kaunti ya Nakuru, eneo bunge la Gilgil, kwa studio Givinji, mimi Evans Asiba. Ogwetwo Evans Asiba ari mwena ucio wa Naikuru kuria ukungwirio rathi na mbere wa thutha wa kwamukira maumirira ma kigeranio gya KCP. Na ngwira tuhengetiria uria kuhana iharo-ini, na minister wa mathako na unduire Ababu na Mwamba ni ekorete haceke akigeria gutariria gitumi kia waki wa kiharo kia Wanguru kaunti ya Kirinyaga kwaga kurika thengia ya mwene kandrathi gukorwo ni arihitwo. Ababu akiuga ati waki wambite kurugama ni undu wa mututhuko wa murimu wa COVID-19. Ababu no aracokagia ciuria mbere ya Senate agitariria mitaratara iria thirikari yambikite ya kwarahura mathako guku bururi-ini. Oho no aratariria gitumi kia muingi kwaga gwitikirio gutumira kiharo gya Kirigiti. Mr. Speaker, sir, may the CS tell us what has occasioned the delay in the completion of the project of the construction of Wanguru International Stadium in Mwea constituency in Kirinyaga County, which was launched in 2020? B, could the Cabinet Secretary disclose pending works and state the projected date of completion? And C, what is the total budgeted cost of the project, and could the Cabinet Secretary provide the status of payments to the respective contractors and also disclose the outstanding amount? Now, regarding the delay in the completion of the Wanguru Stadium, I wish to indicate the following: that the project was handed over to the main contractor, VV Enterprises, on the 5th day of August 2020, with the construction commencing on August 12th, that same year, 2020. However, the implementation of the project faced a number of delays due to weather, persistent rainfall, and such factors. We also then that year had to face the COVID-19 pandemic, which had a significant impact on the speed or expedition of delivering that project. But those factors notwithstanding, I'm pleased to inform the House that the stadium has been fully completed according to the scope of works that had been indicated at the commencement of that project. Kiambu Kirigiti Stadium, it is all complete. We see it, but it is not open to the public. It is only open for the governor.
When he has an event, the governor will do things there. When there's a public event, the governor will do. But the public are not using the stadium. When are you going to hand over and open Kirigiti Stadium? Kirigiti Stadium in Kiambu is one of our top facilities, constructed and completed. There are certain things that need to be sorted around Kirigiti, and I can inform you really that as we close a number of stadia for preparation for AFCON, Kirigiti has been lined up to be among the stadia that is going to be very, very active, while the rest are closed for AFCON. And once the pending issues are sorted out, including the issue of the track, when they constructed Kirigiti, they used tarmac, they used bitumen on the track, which really was not the right thing to do. Timu ya Harambee Starlets iria irirukagia federa ya Kenya mathako-ini ma mubira wa maguru ma atumia na airetu ni gaciritie mehariria kiharo-ini gia Kasarani. Starlets irathaka na Botswana kumatha tigiti wa mbitika cia gitaru kia Africa nicio mwena wa atumia nicio AFCON. Kenya igathaka ngucanio igiri na timu ya Botswana ya mbere igithakirwo kiharo-ini kia Nyayo tariki 29 mweri uyu, na ya Joko ithako tariki 5 mweri wa Dithemba kiharo-ini kia Botswana National Stadium mucini munene wa bũrũri wa Gaborone. Muhotani wa ngucanio ino ni wokega tigiti wa AFCON ya atumia ya mwaka ukite. Ni furaha kwangu kureceive another call up na kurudi kumeet up na team, na I think niko ready na tutasukumana na nitasukuma to give my best. Botswana is not an easy team, lakini sisi pia wa Kenya hakuna kitu yenye tuwezi. Tumetrain kama ni experience iko, kama players unapata kila mtu ako na hiyo capability, and miki tunajua acha Botswana wakuja venye watakam, lakini sisi pia tunawa promise hatutawaangusha. Tuta give out our best. Juu najua Starlets sisi madem tuta give our best na tutakuwa fit. Mood iko vizuri tangu ile win ya Cameroon. Watu wamejituma. Naona hii day 2 na nawaambia mafans wajitokelezea kuja kwa wingi, hatutawaangusha, wafika kwa wakati. Nacio nigo muthia wa mohoro maito na njira ndaya ma Inooro mĩaraho ya ũmũthĩ. Mohoro mangĩ na njira nguhĩ kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 nĩmo matemo, na macio mangĩ nĩwona ciahanda thaa 1 na thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. O harĩa hothe ũrĩ ngakwendera mũthenya mwega, ngenda nĩ tuonane mũthenya wa rũciũ rĩrĩa tabarĩra